Dukomeje kubasuhuza tubifuriza weekend nziza nshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Turi kuwa gatandatu tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024. Turagarutse tugarukanye amakuru mashya, amakuru agezweho hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hose muri aka karere k'ibiyaga bigari. Na amakuru tugiye guhera ku ngingo z'ingenzi zikomeye, aho tugiye kurebera hamwe urugamba rwongeye guca ibintu muri teritwari ya Masisi, Rucuru. Ibibombe byongeye gusukwa ku nyeshyamba z'umutwe M23, ari nako tukubwira abakomando bamanutse baje guhanura no kurimbura M23. Aba bakomando baturutse mu kihe gihugu? Turakubwira operasiyo ikomeye cyane yakorewe hariya Ikibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Ingoma zahinduye imirishyo, amazi ntakiri ya yandi. Mossad, ikigo cy'ubutasi gikomeye cyane cya Israeli, cyamaze kwinjira ku ntambara irimo kubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kapiteni Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, nawe yashyize itafari rye mu kwirukana inyeshyamba z'umutwe M23. Perezida Tshisekedi yakwebye inama yagombaga kumuhuza n'abayobozi bakuru b'ibihugu byo muri uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Perezida Tshisekedi mu gukwepa iyi nama yatangaje byinshi, ari nako tukubwira ku magambo akomeye cyane yatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni General Christian Chiwewe utahwemye gushyira ukuri kose ahagaragara. By'umwihariko yamaganye ibihugu bibiri byo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, avuga ko bikomeje kwishora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishora intambara kuri M23. Reka tukubwire wowe nimba ari ubwa mbere udukurikiye, ure munsi ya video ukande subscribe, ubundi aya makuru tuyakugezeho uko bwije nuko bukeye. Mboneraho kubanza gusuhuza inshuti n'abavandimwe mudukurikiye muri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abari hariya mu Kayanza, abari k'ibitoki ndetse na Patrick uherereye i Bujumbura. Ndagira ngo mutere yambo n'izindi nshuti zacu zidukurikiye aho ziri hose. Mboneraho kugusaba wowe nawe utubwire ahantu uherereye kugira ngo tujye tugusuhuza uko bwije nuko bukeye. Noneho ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura. Hongeye kuba imirwano y'akasamutwe, hongeye kuba imirwano iteye ubwoba. Guhera mu rukerera kugeza izi saa sita z'amanywa harimo kumvikana amabombe aremereye mu bice bya Oso, ibice birimo Ruzirandaka, ibice birimo Gatsiru, ibice birimo Bihambwe hano muri axe ya Sake. Ni imirwano ibaye mu gihe ku munsi w'ejo mana y'isi n'ijuru ibice birimo Mirangi, ibice birimo Burindi, ibice birimo Gikoko, ibice birimo Gikuyu hariya muri axe ya Kanyabayonga habereye kurasana gukomeye cyane, aho kuri uyu ngubu amakuru avuga ko ingabo za leta y'Kinshasa zirimo kunyanyagiza amakompora menshi, zirimo kunyanyagiza ibifaru byinshi kuri M23, ndetse bikaba imirwano ibaye mu gihe Perezida Tshisekedi yamaze gukwepa cyangwa se yamaze kwanga kwitabira inama yahuje abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba Afrikani. Bivugwa ko iyi nama yagombaga guhuza Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida w'igihugu cy'Ubugande Yoweri Kaguta Museveni, Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu, Perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste, Perezida w'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir akaba n'umuyobozi mukuru w'uyu muryango, ndetse na Perezida wa Kenya Dr. William Ruto. Aho abakuru b'ibihugu bagera ku 8 bagombaga kwitabira iyi nama, gusa ntibaje kuyitabira bose kuko ababuze ni Perezida w'igihugu cy'u Burundi Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Perezida Dr. William Ruto wa Kenya. Aho aba bombi banohereje itsinda ry'abahagarariye, gusa Perezida Tshisekedi nta musirikare n'umwe cyangwa se nta numwa n'imwe yigeze yohereza ngo imuhagarire muri iyi nama. Ni inama ibaye nyuma y'uko yakiriwe ibaruwa igaragaza umusanzu no gufatikanya hagati ya leta ya Kinshasa na Burkina Faso. Kuri ubu ngubu Kapiteni Ibrahim Traoré, umwe mu bakomando karabutaka, umwe mu ndwanyi zizwi hano kuri uyu mugabane
w'Afurika yamaze gushyira ukuri kose ahagaragara, avuga ko abakomando be bamaze kugera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi aba bakomando bataje baje gukina, baje guhangana byimazeyo n'umutwe wa M23. Aba bakomando ba Burkina Faso bivugwa ko baje kongera imbaraga mu mirwanire yo mu kirere ndetse no mu mazi. Murabizi ko FARDC burya nta ntambara n'imwe irarwana ikoresheje inzira y'amazi. Kuri ubu ngubu izi ngabo za Burkina Faso, aba bakomando bashegeshe, barimbuye imitwe irimo Boko Haram, barimbuye imitwe irimo Al-Qaeda, Islamic State, baje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushyira ku iherezo ubutegetsi bwa General Sultani Makenga. Ni nyuma y'uko bivuzwe ko ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mossad, ikigo cya gatatu mu bigo bizwiho kuneka biteye ubwoba, cyamaze koherezwa abasirikare, inkumi ndetse n'abasore bagomba gukorerwa amahugurwa. By'umwihariko bivugwa ko ari abasore n'inkumi barenga 500 bagiye guhabwa amahugurwa na bamwe mu batasi ba Mossad. Bivugwa ko ari kuri gahunda ya leta ya Kinshasa ifitanye na Israeli, aho aba bombi bamaze gusinyanya amasezerano yo gukorana mu bya gisirikare. Kuri ubu ngubu iki kigo cy'ubutasi cya Israeli Mossad cyamaze gusinyana amasezerano na leta ya Kinshasa mu gufatanya mu gushakisha ukuntu bagarura amahoro kuri ubu butaka bw'i Kinshasa. Ibinyamakuru bitandukanye byose byagarutse kuri iyi nkuru, binagaragaza ko Perezida Tshisekedi akomeje kugaragaza ko atazigera akoresha inzira y'ibiganiro mu gushakisha ituze n'amahoro kuri ubu butaka bw'i Kinshasa. Bikaba ari nayo mpamvu akomeje guca impande n'impande ashaka abafatanyabikorwa bagomba kumufasha mu kurimbura no mu gushwanyaguza M23. None kuri ubu ngubu Perezida Tshisekedi yamaze kwihuza n'ikigo cy'ubutasi cya Israel Mossad mu rwego rwo gushakisha ingufu zamufasha mu gushwanyaguza no mu kurimbura abarwanyi b'umutwe wa M23. Ni ibyo akoze mu gihe tugiye kukubwira byimbitse ku mirwano karundura, ku mirwano karabutaka yaranze iki cyumweru. Ni imirwano yumvikanyemo guturika kw'amabombe aremereye, ni imirwano kandi yasize ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaturage bahunze, ni imirwano kandi yasize M23 ikubitiwe ahareba Inzega. M23 irimo iraboroga, M23 iri mu kaga gakomeye cyane, kuko ingabo za Kongo FARDC abafatanyabikorwa bazo barangajwe imbere n'ingabo za SADC barimo gukubita agatoki ko kandi biraba ibyuya nibibe amaraso, kuko abarwanyi benshi ba M23 bashobora gushiduka bahitanywe n'ibitero birimo gutegurwa n'ingabo za SADC bafatanyije n'abarundi. Murabizi ko SADC ariyo yaje 2012-2013 ikarimbura igashwanyaguza ibirindiro bya M23. Kuri ubu ngubu SADC yagarutse kuri ubutaka bw'i Kinshasa, iza yiyemeje gupfa no gukira, ndetse iza yamaze kugaragaza ko igiye kurimbura M23 hakoreshejwe ingufu zose za gisirikare. Bigomba gusaba SADC yateguje leta ya Kinshasa kigomba gushwanyaguza, igomba kurimbura ibirindiro byose by'umutwe wa M23. Gusa kuri ubu ngubu iyi operasiyo irimo irakorwa n'ingabo za SADC ikomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu gushwanyaguza no kurimbura abarwanyi b'umutwe wa M23. Intambara ikomeye cyane, intambara yahanganishije uruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu yabaye ku munsi w'ejo. Amasoko yacu avuga ko iyi mirwano yabaye mu masaha y'umugoroba kugeza mu ijoro nk'uko bivugwa. Ni imirwano yabereye muri axe ya Mubambiro hano muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano yasize ingabo za Kongo FARDC zitwitse ibifaru, zifashe abasirikare ba matekwa, zinafata imbunda zirasa mu ntera ndende. Mubambiro ni kamwe gace kariho ingabo nyinshi by'umwihariko za leta y'i Kinshasa. Abandi nabo ba M23 bari hepfo ya Mubambiro, kuko kuri ubu ngubu ingabo za FARDC zirimo gukora icyo bise attaque and ambush, kuko zirimo ziragaba ibitero zigategura n'ambushi ku nyeshyamba z'umutwe wa M23, kuko ahangaha i Mubambiro habereye kurasa
kurasana gusa bitamaze umwanya muremure. Indi mirwano ikarishye yabereye mu nkengero za Kanyabayonga mu bice birimo Burindi, ibice birimo Mirange, ibice birimo Gikuku, ibice birimo Gikoko, aho ibi bice byose byabereyemo kurasana gukomeye cyane ku mugoroba wo kuwa gatanu ku munsi w'ejo tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024, kuko aha hose habereye kurasana gukomeye cyane byasize bishyize no mu kangaratete abaturage batuye ahangaha, kuko hiriwe havugwa urusaku rw'amasasu menshi. Gusa ihuriro ry'ingabo za leta y'i Kinshasa niryo ryari ryagabye ibitero ku birindiro bya M23 biri i Burindi, ariko M23 iza gusubizwa inyuma iva aho yari ikambitse ijyanwa mu kandi gace ka Gikonda. Bivugwa ko aka gace ka Gikonda ari nk'ibirometero 5 uvuye ahangaha Burindi. Hari ibirindo bikomeye cyane by'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ku rundi ruhande ibindi bitero bikomeye cyane byagabwe muri santere ya Minovo muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bikaba byarumvikanyemo ibisasu bikaze bya rutura, aho ndetse ibyo bisasu byarangiye byishe benshi mu baturage bari hariya muri biriya bice. Mu byangijwe harimo amazu y'abaturage yasenywe, abaturage benshi barahunga, by'umwihariko imiryango itegamira ku burenganzira, imiryango itegamiye kuri leta irengera uburenganzira bwa muntu ivuga ko byibura uko bwije nuko bukeye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri munsi hatabura abantu 150 bahunga. By'umwihariko bikagaragaza ko leta ya Kinshasa abaturage bayo bacumbikiwe muri ibi bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, kuko leta ya Kinshasa ihakana ko nta muturage wayo uherereye mu bice bigiye bitandukanye birimo u Rwanda, Uganda, Kenya ndetse na Tanzania. Nyamara ibihugu byo bigaragaza ko bicumbitse bigakorana bikomeye cyane n'imitwe cyangwa se na bamwe mu baturage bavanywe mu byabo n'intambara ikomeje kumvikana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko M23 nubwo idakozwa ibyo kwinjira mu kigo cya gisirikare cya Rumanga bagerereye muri teritwari ya Rucuru, kuri ubu ngubu izi nyeshyamba za M23 zikomeje kugaragaza ko zizarwana paka kugeza ku isogonda rya nyuma. Mu butegetsi bwa leta ya Kinshasa bugashyira hasi bakagirana ibiganiro, bitaba ibyo ngibyo M23 igahabwa isomo rikomeye cyane, kuko abo barwanyi ba M23 bakomeje kugenda bagabwaho ibitero hakoreshejwe ingufu za gisirikare, hakoreshejwe ingufu z'umurengera. M23 igaragaza ko kuri ubu ngubu iri mu kangaratete gakomeye cyane, kuko ibitero by'ingabo za Kongo FARDC harimo kwifashishwa indege za rutura CH4, Sukhoi, Kajugujugu. Reka tubanze dukomoze ku bigwi n'ibivugira izi ndege, by'umwihariko duhere ku ndege ya Sukhoi 25. Izi ni imwe mu ndege zisanzwe zizwiho guheka ibisasu byinshi. Sukhoi 25 ni indege ikorerwa mu gihugu cy'Uburusiya. Izi ni indege leta ya Kinshasa yaguze mu Burusiya ishoye amafaranga menshi mu rwego rwo kuzifashisha ishwanyaguza ibirindo by'umutwe M23, hagakurikiraho CH4 abenshi bavuga CH4. Bivuga ko izi ari indege zaturutse muri gihugu cy'Ubushinwa, ni indege za drone zo mu bwoko bwa CH4. Bivuga ko ari drone zisanzwe zizwiho kugenda ku muvuduko uri hejuru, kuko ibarirwa mu birometero 350 n'ibihumbi 5 mu isaha. Bikavuga ko izi drone zifite ubushobozi bwo guheka ibisasu hagati ya 250 n'ibihumbi 3, kandi izi drone zifite ubushobozi bwo kugaba ibitero byaba na ngombwa zigashwanyagurikira aho zibigabye, kuko izi drone bivugwa ko zifite ubushobozi, zifite ubwigenge bwo kuba zitaraswaho kugira ngo zibe zahanurwa. Gusa izi ndege bivugwa ko leta ya Kinshasa yatumeje indege 9, muri izo 9 eshatu zabanje kuza kuri ubutaka bw'i Kinshasa.
M23 yazigize uburere, mu gihe indi imwe yagonze igakorera impanuka iri hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'indege hariya i Bukavu. M23 igaragaza ko ihanganye n'ingabo za Kongo FARDC, ihanganye n'irondaruhu by'umwihariko rikorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kugenda bagaragaza ko bazarwana paka kugeza ku munota wa nyuma bakuyeho ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Perezida Tshisekedi na guverinoma y'i Kinshasa bashimangira ko bizi neza ko bahanganye n'ingabo z'u Rwanda RDF, ngo kuko M23 ntibaho, izibaho ni iz'u Rwanda, iz'Ubugande, iza Kenya, naho M23 imeze nko kwicara ugafata irido ugashyira mu nzu yawe, nta muntu ubasha kumenya ibirimo kubera imbere. Niko M23 imeze, ntabwo irwana ahubwo harwana ingabo z'u Rwanda RDF. U Rwanda rushinzwe na Kongo gukorana na M23, mu gihe Kongo nayo ishinzwa n'u Rwanda gukorana byeruye n'ingabo za Kongo FARDC mu gufatanyiriza hamwe umugambi wo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda.